Siyanamukela nonke bangcwele ekseni lamuhla ukuthi awukhonta uNkulunkulu wethu lofanele ukujunyiswa tikhathi netikhathi tinsuku netinsuku timo netimo kakekho lo njengaye uNkulunkulu wethu. Amen bathandekayo. Hallelujah. Sesimshaya intandla uNkulunkulu ufanele kujunyiswa ekseni. Hallelujah. Oh, thank you Jesus. Siyamdumisa siyakwemukela lamhla noma ngabe uyaqala kuba nathi lapha ekhaya izakhele uthenje lamuhla umuntu okhonda kunye nathi siyakwamukela lapho sikhonda simakade umfundisi uyaye athi sikhonda Jesu yena yedwa sengambikina lokunye. Hallelujah. Sikhonda nje Jesu kasikhonti nemuntu sikhonda Jesu sidakuye ngekuthoba sidakuye ngekuvuma nangekumesaba simkhonda ngekumesaba futhi ngobe ufuna lokho simkhonde kanjalo. Awu amen bathandekayo. Siyanamukela nonke lamuhla emini Jesus name ukuthi sesiyakhonda uNkulunkulu. Sibonga lokukhonda kakuqala mase awufunda valivesi uqala masikhathi ungikhela lomnyango lo ya uhlale usesimeni sekukhonda uNkulunkulu. Hallelujah. Sakho siyokumba ngasiphendula sadumza uNkulunkulu njena akuhambele akuphendule sadumza sithi imvuselo uyachitheka uphi lo makebe kahlabele ngoma. Sikhathi semvuselelo isikhathi semvuselelo iyachitheka njengemali iyachitheka yona Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Awukhona amen bathandekayo. Lamuhla uNkulunkulu usiphathele ivi lelithi God's answer for you will not be small. God's answer for you will not be small. Imphendvulo yakho mase ivela kusimakade angeke ibe incane. Hallelujah. Sifunda ngekubhala kompostoli lapha encwadini yezenzo ukubhala kaLuka dokotela Luka bathandekayo izenzo sahluko sika 16 lapha iverse leka 25 bathandekayo Acts 16 verse number 25 ngabe lofunza kahle okhona make lapha ngeSiswati ngicela kufunza ke mina ntwabe selapha uyasifundzela lapha nabakithi make lapha ngicela kufunza ngesingisi make uyasifundzela ngeSiswati ke wena Acts 16 verse number 25 kuthi ke khona but at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains was loosed. And the keeper in the prison, awakening from sleep and seeing the prison doors open, supposing all the prisoners had fled, threw his sword and was about to kill himself. But Paul called out with a loud voice, saying, do yourself no harm, for we are all here. Then he called for a light and ran in and fell down, trembling before Paul and Silas. And he brought them out, says, what must I do to be saved? Verse 31, so they said, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Ekhathini ebusuku boPaula naSilasi bathandaza bahlabela tingoma tekudumisa uNkulunkulu. Diboshwa letinye tatibalalele. Masinyane kwabakhona kutamatama kwemhlaba lokukhulu lokwatamatamisa tisekelo telijele. Khonapho yonke iminyango yavuleka. Tingetana tato tonke tiboshwa tadzilika. Umgcinijele waphaphama lapho abona iminyango yelijele ivulekile. Waqabanga ukuthi tonke tiboshwa tibalekile. Wanyomula inkemba yakhe asafuna kutibulala. Kodwa Paula wamemeta ngelivli elikhulu wathi, ungatilimati sikhona sonke. Mgcinijele wathi akukhanyiswe wagijima wangena ngekhathi
agedletela wathi lahla phansi etinyaweni tabo Pawula naSilase wase ubakhiphela ngephandle wababuta wathi Makhosi kufanele ngente njani ukuze ngisinziswe bona bathi kholwa enkosini Jesu utawusinziswa wena nendlu yakho base bashumayela livi lenkosi kuye nakubo bonke bendlu yakho ngasona leso sikhathi ebusuku wabathatha wayawubageza emanxeba abo wase uyabhajatiswa khonapho yena nebendlu yakhe bonke. Verse 34 ke manje. Wenyusela boPawula naSilase endlini yakhe wabapha kudla badla yena nebendlu yakhe bajabula kakhulu ngoba bese bakholwe kuNkulunkulu. Hallelujah. Livila lamuhla lithi God's answer for you will not be small. Imphendvulo yaNkulunkulu yakho mase akuphendvula angeke ibe ngulencane. Khona amen ezakhele bathandzekayo. Lapha la sifunza khona abathandzekayo sikhanza umpostoli Pawula banemhlobo wakhe Silas. Ligama lakhe liqhwele bathi ngiSilvanus kephana njena bebambita balithi balijube kancane ngoba njena unguvusi bayibathi ungumavusana angithi balijuba kancane ke bathi ngiSilas ke bambita ngalo lithi ke livi laNkulunkulu lapha bashumayela eMacedonia base bendlulela eFilipi bathandzekayo kuyawushumayela khona. Lithi ke livi laNkulunkulu wathi bafika eFilipi bakhanza nomunye ndvombatana asigcila bamsebenzisa kuthi achaze aphengulele bantu bese kuthi labanikati bakhe lalaba mbeke lapha bathole inzuzo ngaye. Lithi ke livi lenkosi bafika bona bashumayela ngemandla lamakhulu lapha kule dolobha laseFilipi wasinziswa lo ndvombatana wakhululeka kulamandla akhe ekuphengula. Kwase kuthi ke lo mnikati wakhe lo ayungiyena bamsebentela wababeka icala ukuthi seyihambile inzuzo yami ngenxa yena. Hallelujah. Uyathi bathandzekayo lelivangeli malifike kahle kunenzuzo lekumele ihambe. Kunenzuzo lekumele ihambe kuqhamuke lokunye. Lithi ke livi laNkulunkulu angetike lapho ke. Lithi ke livi laNkulunkulu ke wathi lababita wathi naba laba lebenda kabi sengiluzile bababeka icala bababopha. Lithi livi laNkulunkulu ke nalamaqala khona bengevakali bathi babavalela babita lo mgcini wasejeli bathi naba laba sesibabophile hamba ubafake etilongweni lelingekhathi kakhulu. Nemba labavala etilongweni bathi bangabavaleli lithi livi laNkulunkulu bemaphasi babashaya elena ke bekuvame ukuthi bakushaya imivimbo lengi39 nabe bakushayile. Babashaya base babavalela ke khathi ke etilongweni lapha ke lasibakhanza khona sikhanza ke sebasetilongweni sebashayiwe bathandzekayo lenza bani laseyati kakhulu but lithi leke lelivi lami ke ebusuku boPawula banasila badecide ukuthi kulesimo lebe bakuso bahlabelele badumise uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Badecide kuhlabelela badumise uNkulunkulu bathandzekayo. Ngifuna sibuke ukuthi sisho ukuthini masithi imphendvulo yakho maseyivela kuNkulunkulu angeke ibe ngencane. iBhayibheli lami lithi bangena etilongweni bavalelwa esitoksini bavalelwa ngalendlela bebavala ngayo emaromane bekuba netinsimbi la lenye ibe ngala bahlale phasi khona bangatohamba. Bathi kwasike noma bavalele lelivi lithi badumisa uNkulunkulu bamkhonta mthandzekayo bangahlabeli ngaleti ngetane lebe bakuto bangahlabeli ngalo sizi nangalo kushaywa lithi lelivi lami baletha ludumo kuNkulunkulu. Ngifuna ukuthi nekokuqala you must never lose prayer and praise. Ungalahlekelwa kuthandaza nekudumisa kwakho nangabe ugadze nje imphendvulo mthandzekayo ungalahlekelwa kuthandaza nekudumisa kwakho. Noma bebathi uyahalalelwa noma bebathi emazulu athi uyingcwele nathi sithi ungcwele but abahlabelanga ngaleti nkinga lebendlula kuzo.
abahlabelane kusi abethwala bakhe balithi nje balenza indumise kubo kuye benda lokhu lokwentiwa ezulwini bamdumisa yemthandzekayo uyathi ukuthi indumiso nekukhuleka makuhamba kanye kanye kusikhali lesinemandla. Prayer and praise is a powerful weapon for you. Prayer and praise is a powerful weapon. Lithi ke leli vilam ke badumisa ke naku lokumele ukwente nangabe uNkulunkulu atakuphendula kakhulu mvase ekhaya kudinga ukuthi wente lokungakadayileki kulesimo lalapho ungene khona wena. Uyathi usetilongweni bekusikhathi sekwekuthi bathule batinake balalele lisizi bathi nabafuna lokubona uNkulunkulu ngamandla abo bakhetha kudumisa nangabe uNkulunkulu atakuphendula kakhulu kudinga ukuthi wente lokungakadayileki in your situation. Nangabe labanye basilamba idlala isimo sakho kuleli jele lakho bakhethe kukhala wonke umuntu wena khetha kuletha kwenta lokungakadayileki so that God atakuphendula uthole imphendulo lengakavami mfana sekhaya. You must do the uncommon. Prayer and praise are not common in prison. Umkhuleko nendumiso kakukajwayeleki ejele. Nangabe uNkulunkulu kumele akuphendule kakhulu wena ke yenda lokungakadayileki atokuphendula uNkulunkulu ngendlela yakhe lengakadayileki. Kwesithathu bathanze ngayo iBhayibheli lami lapha lithi bathi basadumisa kwase kuba neshaking. Hallelujah. Bathi basadumisa kwabanane bakhulumana ezakhele kwaba neshaking bo takhwesha tindvo teva kutsinza kwemandla kwakhwesha kwevakala kokuthi hayibo lobe bamdumisa bambita akhashane akasikhashane udute unabo lapha etilongweni kwaba neshaking tisekelo tatsinzeka betinga letitsinzeke ngaphandle ukuthi kube bakhonona but iBhayibheli lami lithi the foundations were shaken. Kwathinzeka titekelo naku ke sithi uNkulunkulu uphendula kakhulu nje livi lami lithi wathi masafika uNkulunkulu dawa tingetane but tangawi kubo bobabili kuphela daba kuwo wonke lokhona etilongweni. Hallelujah. Wonke lokhona etilongweni weva ukuthi kithi ukhala phasi sekufika emandla saqale uNkulunkulu aphendula. Kwaba neshaking iBhayibheli lami lithi kwaba nekukhanya futhi kwaba neshaking ngoba uNkulunkulu sofuna kuphendula our onke lama chains. Ngoba lapha na ukhuleka kulesimo kulelitilongo kulelijele kulelikona longabe mhlambe simo sekuphila sikuvale kuko lapha na uhlala unendumiso uma saphendula uNkulunkulu utawuphendula ece. Hallelujah. Utawuphendula lemphendvulo yakho yedlule lapha kuwe iyena la kunanguya nakuloya auntie loya nakuloya umzala loya nakuloya malume loya nase aqale uNkulunkulu aphendula. Bible lami lithi every chain fell. Dawa tonke tingetane. So yaphendula uNkulunkulu. Akaphenduli kancane akaphenduli ngemphendulo lengaka enkomishi uphendula ngemphendulo kungathi utshela bonke labakhona ejele nalamakhala ukuthi wo laba lebaboshiwe laba bana uNkulunkulu wabo uma saphendula akaphenduli impijana. Hallelujah. Akaphenduli impijana uNkulunkulu uphendula ngendlela enkulu. Nalo mnikati welijele nabakithi lithi ke livi lami naku ke lokungalisako lithi livi lami basekulelo jele ke waphendula uNkulunkulu wavuka lo langekukhanya ebusuku wavuzwa uNkulunkulu amvusela ukuthi abone emandla kaNkulunkulu wavuka afuna ukutibulala bamphendula bathi hey mani ungatibulali siphelele sonke. Uyathi lapho sibona loboshiwe ejele sekunguye lo in charge lo niketa instruction. Hallelujah. We are seeing the arrested now in charge.
loloboshiwe sekunguye lothi hayi ungatibulali sikhona sonke. uNkulunkulu soqale uyaphendula akaphendula impijana kepha na uphendula kakhulu. Naku ke nasaphendula uNkulunkulu kulesimo lamatafula tawuguquka. The tables will turn. Masaphendula uNkulunkulu atawuguquka lamatafula lobe kungathi uboshiwe livi lakhe kalinakeki inzaba yakhe kude lo mbutako noma kwendeka kahle lokwendeka kuye but uma saphendula uNkulunkulu kutawuguquka kwaguquka wafika lo baba lithi leli livi uNkulunkulu wafika kubo sonzela baba Magwaza lithi wafika kubo wathi thela itinyaweni tabo imphathi welijele. Hawu niyangiva abathandzekayo. Umphasi welijele wathi jikijela kubo wathi makhosi ngingenta njani ukuze ngisinzise. Hallelujah. Selishintshile ke lento so uqalile uNkulunkulu uyaliguqula lesondvo. Siyabonga baba Magwaza. So uqale uNkulunkulu uyaliguqula lesondvo so ufika uthi makhosi so badresa sekuyabonakala ukuthi so uqalile uNkulunkulu wabo uyabaphendula. Bathi kuye wena kumele ukholwe usinziswe wena nemndeni wakho utawithola insinziso. LiBhayibheli amnako ngikuthandzako lithi kusukela lapho wakhanyisa yena wangena ku risk yakhe wahamba nabo ebusuku waya nabo endlini yakhe. Lithi livi lami wafika endlini yakhe lo mphathi welijele bathandzekayo. Lo mphathi welijele kwafika abanguye mathupha lofika endlini yakhe bo akhipha emakha abaqobisa buya Magwaza afika emakha sulwa ubukele Magwaza wafika emakha sulwa ubukele wafika endlini yakhe wabesula letilonza abesula labashaye khona besula ngolo kumele ngabe ubagcinile lapha akanenzaba nebuhlungu bakhe but kwafika abanguye lobesula. Hallelujah. So uphendula uNkulunkulu kangakanani bathandzekayo. So uphendula kakhulu uNkulunkulu wabesula. Siyabonga baba. Lithi ke livi laNkulunkulu ke the same person that locked you up will wipe your back. Lo violate longweni wakhiya kwasiwa mkhiyeleke lona angaphinza aphume but lalela uma uNkulunkulu saqalile aphendula yena lobo kutakuba nguye akana ubitala abanye but kutakuba nguye lotawuthi yancesi kuloku lengakwenta nqesi kuloku lokwakwehlela nami ngibuka ngangakhulumisa lutho nqesi kuloku lokwakwehlela ngakubona ngakuva nqesi sengiyaxolisa nqesi makhosi nqesi kuloku lokwakwehlela sengiyaxolisa ngoba uNkulunkulu so uphendula kakhulu bathandzekayo awukhona amen. Masaphendula uNkulunkulu tawushintsha le role lithi ke livi lami bafika endlini bafike bashumayela bafike babathandazela bafike bababhabhatisa. Losho ukuthi bafike laba abaqala bangenela lo hambo lokuba abafunzi baJesu ngalokuphelele. Lithi livi lami wafike kwaba nekudla wabadekela itafula. Hallelujah. He prepared a table for them. He prepared a meal for them. Wadla leni kwajatshulwa emazulwini kwathiwa hawuna bakithi sewusinzisiwe lo babe hayiyena yedwana but nendlu yakhe leni uNkulunkulu matha kuphendula utakuphendula kakhulu. Imphendvulo yakho yaNkulunkulu angeke ibe incane tawuba inkulu. God's answer for you won't be small. But now kumele ukwente, don't lose your praise and your prayer. Noma usejele noma ngabe uwedwana noma ngabe bayabona noma ngababoni ungayiluzi ungalahlekelwa indumiso nekukhuleka kwakho. Ungakulahlekeli yena lo ungakajwayeleki laba abantu bakhala khona fika wena ungakhali fika uthi hawu ngendlala indumiso nakulamanye Eva ukuthi abonakale simakatsi. Dawuthi uNkulunkulu akuphendule ngeshaking atshengise onke emandla ukuthi ngubani wabani lona lebe nimvalile konene. God will answer you.
akuphendule aguqule ematafula kunokuthi wena uthatha iorder kumphathi wasejele umphathi atobuta kuwe ukuthi ngingenta kanjani because God will be answering you in a great way. Lalela kunemvuzo lomkhulu lomvuzo utawuqala lapho la ukhona khona but awuphumela ngaphandle kubonakala ukuthi wena uwaNkulunkulu and baphuma ejele baphathwa njengemakhosi bahamba buka iBhayibheli lami lithi bathi baphuma kule yandlu leya wase umphathi wale dolobha wasabahambe basasina uhamba ngasese akabuye kithi aqolise kwevakala ukuthi bangemajuda wafike baqolisa bahamba so uyabona ke ukuthi masiqala kungene asejele Petro na Paul na Sila bashayiwe badingale sekunyakatekile ema chains akasekho badle kudla besulwa ngulolo bekabagcinile ngoba uNkulunkulu so uphendule ngemandla. God will answer for you in a great way. God's answer for you will not be small. Angathi ngabe ukulipha ijele wena labasebendlula kulo angathi ngibani lokuvalele ungana sikuvale bani nakasitawuvula bani nakasimba utawufike and they shaking la kuwe tintfo la kuleli jele bonke labakuleli jele labakithi bawuve lo msindo walokuwa uNkulunkulu wangakwenza kwaba quiet. When God visits you angeke kube imfihlo akanakwenda ebusuku utakwenda emini bonke babone ukuthi wo wake wendlula ekushayweni but uNkulunkulu wakhe soyamphendula akamphendule kancane umphendula kakhulu. Le mphendulo yaNkulunkulu ibonakala kubantu bonke uphathwa njengemakhosi labe bamgcinile etilongweni sebamsula ngemuva bamphane kudla kude kubonakala ukuthi wo seyishintshile inzaba yaNkulunkulu wakhe. Kasimwenyawo sitawukhuleka lamhlemini. Thank you Jesus. Shata bokhole bantu lebeshaya basanda. Kagekho Jesu lo njengawe. Hallelujah Jesus. Thank you Jesus. Wamuhle Hallelujah Jesus. Wamuhle Jesu wamuhle kimi. Sabhale nje emehlo kafishane singakhuleki mhlambe nguwe uthi kunelijile lami lengedlula kulo mfundisi lenkulo nje nyalo. Uyathi angeke uNkulunkulu simtshele ukuthi akenteni lakho lijele mhlambe angashake lamuhla mhlambe ashake next week mhlambe ashake next year but we can pray with you. Kuthi kulejele lakho uNkulunkulu akamane akuvelele akamane akuphendule kulelo jele lakho utakuphendula ngendlela yakhe angeke simtshele sine ukuthi akaphendule kanje but nangabe nje kungowe usimfundisi kunejele lami lengedlula kulo ngicela umkhuleko amana ngiphendule kakhulu uNkulunkulu lophendula kakhulu. May he answer for me not in a small way but in a big way. I see some hands are raised. Nangabe nawe kungulo shonjalo just lift your hands and we are going to pray kuthi uNkulunkulu akakuphendule hayi kancane bayakuphendule kakhulu kule lakho jele wendlula kulo in the name of Jesus. Shalaboko shata Iyaqitheka ivuselelo iyaqitheka namanje madulebe shata baba iyaqitheka ivuselelo iqithekela mina nawe iyaqitheka Babe kameli lika Jesu Kristu wase Nazareth. These are your people, my Father, lifting their hands, raising their hands to you in heaven, to you in this temple. Babonwele kameli lika Jesu wena Nkosi uyabona sezulwini lakho lokwendekako njengaloku wabona lokwendekako kuPaul na Sila ejele eFilippi nalamuhla uyakubona laba endlula khona ejele labavalelwe khona in the name of Jesus
where they've been shut together unfairly by the situations and the people of this world. But lamuhla negama lika Jesu, negama lika Jesu, sesiyakubita Jehova ukuthi baphendule hayi kancane, ubaphendule kakhulu Nkosi, njengaloku wenda kuPawula ejele egameni lika Jesu, baphendule Nkosi hayi kancane, baphendule ngemandla. Let there be a shaking in their situation. Let there be a shaking. 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 May the chains come down. May the chains fall in the name of Jesus. Egameni lika Jesu. Ayawa tiawa tingetane lamuhla egameni lika Jesu. Setiyawa kuyaguquka. The situations are turning in the name of Jesus. Rabe kwavalele lamuhla kutawuvuma kuthi laba bahamba naNkulunkulu. These belong to God. Answer them in a big way, Lord. Baphendule Nkosi hayi kancane, baphendule kakhulu. Siyabheka kuwe egameni lika Jesu. Baphendule Nkosi. Loya babe, loya make, loya sisi, loya bhuti, loya mwana, loya baphendule Nkosi. Hayi kancane, baphendule kakhulu. Kuguquke simakaze simo egameni lika Jesu. Baphendule simakaze. Not in a small way, but in a big way. Answer them, my Father, as we call. Egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. Answer them in your way, in your time. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. Let your name may be glorified and praised. Siyakumisa lamuhla. Kakekho lo njengawe. Siyakwamukela kusebenza kwakho lamuhla. Utawuhamba uphendule. Kube ne shaking in their lives, in their prison, in their wall, in their trouble. There will be a shaking when you answer them in the name of Jesus. Siyakubonga siyakhumisa lamuhla mawubathathwe manje naphakade. Sonke siyavuma sithi amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. We give you praise. We give you praise and glory. Kasamkele kuvala. Babonwele egameni lika Jesu. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord watch over you. May the Lord see you with favor. In the name of Jesus. May the Lord cause your enemies that rise against you to flee in 7 directions. May the grace of God, the love and the fellowship of the Holy Spirit be with you as you part. In the name of Jesus we have prayed. Amen.